Kuri uyu wa 27 Ukuboza, Ukraine yibasiwe n'ibitero bikomeye cyane by'Abarusiya. Misile, drone byibasiye Kiev, umurwa mukuru wa Ukraine, ndetse n'utundi turere bituranye. Abaturage benshi bavuye mu byabo bahungira mu nsengero ndetse n'izindi nyubako zikomeye cyane, bizera ko zishobora kubakiza ingaruka z'ibi bitero bikomeye cyane gutya by'Abarusiya. Ndabizi neza ukimara kumva iyi nkuru maze kuvuga hejuru, ushobora kwibaza bimwe muri ibi bibazo bikurikira. Ese Uburusiya bugamije iki mu gutera Ukraine kuri ubu ngubu? Ni izihe ngamba Ukraine ifite mu kwirwanaho kuri ibi bitero by'Uburusiya? Ni bande bahakomerekeye ndetse n'abahunze bakava mu byabo? Ese ibiganiro Zelensky ashobora kuba agiye kugirana na Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, haba hari icyo bigiye guhindura ku ntambara imaze igihe kingana gutya? Nk'uko twabivuze hejuru, kuri tariki 27 z'ukwa 12, Uburusiya bwakoresheje drone ndetse na misile mu kugaba ibitero ku mijyi nka Kiev, Tripoli ndetse na Sami. Intego y'ibi bitero kwari ugushyira igitutu kuri President wa Ukraine, Volodymyr Zelensky, mbere y'uko aganira na Trump. Biteganyijwe ko muri iyi minsi iri imbere bafitanye ikiganiro ku bijyanye n'umutekano muke uri kuboneka muri Ukraine. Bimwe mu bihamya bishobora kukwemeza ko kugira ngo ubyumve neza buryo ki ibitero byari bigamije gushyira igitutu kuri Ukraine, nuko nyuma yo gato y'ibi bitero President Vladimir Putin yahise atangaza itangazo rivuga ko yizera ko nyuma yo guhura kwa Trump ndetse na Zelensky bishobora kuza gutanga agahenge ndetse n'amahoro arambye. Reka tujye mu mibare y'ibyaranze iyi ntambara cyangwa se ibi bitero. Abagera ku 150 bahunze kubera ibi bitero. Bimwe mu bikorwa remezo byangiritse ku kigero cya 35 kugeza kuri 40 harimo imihanda, ibitaro, amashanyarazi ndetse n'amashuri. Reka dusubize bimwe mu bibazo twibazaga hejuru. Ushobora kwibaza ngo Uburusiya bugamije iki muri iyi ntambara? Uburusiya bugamije gushyira igitutu ku buyobozi bwa Ukraine ngo bwemere kutajya mu muryango wa OTAN ndetse no gusenya bimwe mu bikorwa remezo bya Ukraine. Reka dusubize bimwe mu bibazo twibazaga hejuru. Ese Uburusiya bugamije iki muri ibi bitero buri kugaba kuri Ukraine? Uburusiya bugamije gushyira igitutu ku buyobozi bwa Ukraine kugira ngo bitinjira mu muryango wa OTAN, kubera ko buramutse bwinjiye mu muryango wa OTAN, abo mu burengerazuba bw'isi baba babonye amarembo bacamo batera Uburusiya. Uburusiya kubugeramo bisaba kuba waciye mu gihugu cya Ukraine, ubwo bivuze ko Ukraine ni nk'amarembo y'Uburusiya. None iyi nama igiye guhuza Zelensky ndetse na Trump yaba ari ikigiye gusiga ihinduye kuri uyu mutekano muke ukomeje kugaragara mu gihugu cya Ukraine uterwa n'Uburusiya? Ubundi Uburusiya bwemeza ko Ukraine iramutse itagiye mu muryango wa OTAN nta kibazo bagirana. Gusa Ukraine ikomeza guhanganira ubwigenge bwayo, ariko Uburusiya n'ubundi wirusha imbaraga. Reka ngibi tubitega amaso, gusa icyo nzi nuko Ukraine bitazayigendekera neza niramuka igiye muri uyu muryango wa OTAN.